Ovako, dešavaju se neke promene u Jugoslovenskom sportskom društvu Partizan. Željko Tanasković, bivši reprezentativac, dolazi na čelo Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, a Ostoja Mijelović, poznati naprednjak i predsjednik košarkaškog kluba Partizan, odlazi i zajedno sa njim odlazi i čitav upravni odbor Jugoslovenskog sportskog društva Partizan na čelu sa Željkom Obradovićem, Markom Nikolićem i Rasimom Ljajićem. Tako da dolazi do nekih promjena. Naravno, za sve nas partizanovce, Jugoslovensko sportsko društvo Partizan je matična kuća i ove promjene mogu da budu vrlo bitne. Sad, ja realno ne znam čiji je ovaj igrač Željko Tanasković, da li je naprednjački igrač ili tako dalje, ne znam šta se tu dešava. Čoveku koji je do sad uništavao Jugoslovensko sportsko društvo i fudbalski klub i košarkaški klub, njemu se debelo drma stolica. Ova deca su mu rekla nisi nadležan i on kao nenadležan još uvek pokušava da napravi nešto, ali sad su mu sve manje i manje mogućnosti. Tako da ne znam, nema problema. Znači, Partizan je to su partizanovci. Šta da kaže, Željko Tanasković je bio veliki odbojkaš, jedan od najvećih, znači član onih slavnih reprezentacija koje su osvajale medalje, olimpijske valjda i šta već to, ali trenutno ne znam čiji je igrač i to nije nikakav problem. Glavna stvar se dešava u fudbalskom klubu Partizan, jer tu je lova. Tu je lova, bato, i ako se tu izvadimo, sve ostalo će da bude kako treba. I ako se tu vrati euforija kao u basketu, ako tu krene pun stadion, navijanje, ludilo, oni su gotovi. Tu treba da se vrati ono što jeste. Crno-bela boja, crno-bela ljubav. Znači ovo, ja mislim da za sad ništa nije strašno. Ostoja je došao u sportsko društvo, ne bi li preuzeo fudbalski klub Partizan, to mu nije uspelo, pa ćemo da vidimo. Ostavi komentar šta misliš o ovome. Pozdrav!